Imbes a memorable a bakasyon, disgrasya tinasagrap dagiti agkabsat a bakasyonista. Abalbina Damian, kenti 62 itaw enaan ni Natividad Ronquillo. Pakairamanan ti kanakandaan ni Maika Banigan, kalpasan anadong parda, babaen iti motorsiklo a minaneho ti maysa a menor edad, iti Sitio Borobor, Pagalabu kay Abra, pasado alas 5 idi Malem Kalman. Istorya ni Balbina, gapo iti ayat da a makita ti Sitio Borobor na pagdesisyonan ti pamilya ken kakabagyan na ti agwalking iti nasao a lugar. Nakadayo kami yung mga basit, kadkadwa kami kanila kay ko, kan manang ko, pat kami nga group. Tapos sige dado mag-jogging da kami. Ngayon da nakitak da jay Mansanita, nagsarda nga, nag-stapak pa na nagpuros, tari na nanganak pa lang si kami kadamanang ko. Rekonso nila kay ko imunan, napandyan tigi kakanakak nga group. Hindi ko madamdaman ang damang nagbinga, nagpas-pas nga motor. Pagbit lang, just like seconds. Ni Natividad tinagpesto iti asideg ti kalsada, akinting nga ni Maika, idinto akin igid ni Balbina. Iti kinapaspas ti pasamak, napuotan na laengen, ang napaidada. Ni manang ko dahil pas di motor na di siguro na brag dahil motor, nahala na nila kuha na ni manang ko. Iso na kadiat, impact na sa kinakuha ni manang, kaso takin igid. Tapos nakadlaw kami ka ni Maika, in-try mi tagpaigid. Ngayon at the end, asit di motor nga nag-iswan na, shock di kasi yan. Hindi ko na makita mi nga doon tao nga kuhan. Hanya naglaw mo dongpar na kayo? Honestly, hang ko naglaw. Ngayon di makita ni manang ko, nga kasi di tsura na, ay try ko tito mother, hindi makatabe. Tamay, pa sapatos ko, diya ka mo, kasano pa nakapo pa yan, may isang shoes ko. Itimbestigasyon, agpapamyanan ti nakamotorsiklo, idinta ginandat na ti ag-overtake, ken saan na anakontrol ti manibela. Madamamet ti walking nagiti talo a biktima iti right side shoulder iti kalsada, ngagturang metlang iti amyanan, idi napasamak ti insidente. Dahito yung ubing kahit na di in-overtake ka na dyan sa ako na namot nga na-control yung imanan. Napaspas da di nakamotor, sir? According on the observations of our investigator, yes, kasi kahit nangalumbaan hindi lumbaan na nag-overspeeding isunan. Tatanan namat na kontrolan. Pigsa, di may isa nga di person nga nadumpar na. Kasi nag-aabay damat, di person na nadumpar na. Kat adati nagtamo, according to our investigators, fracture di left leg na. Fracture di different parts di mana, kan adamot lang ti laceration ni jay ulo na. Jay driver ti motor ma'am is may samot lang under observation di hospital JPH. Kasi according jay investigators tayo, chinek da jay sugat mot lang ti parts ti saka na, nagasgasan, kan possible nga masigmento jay mana. Istorya ti ina ti nagmaneho ti motorsiklo, kinuna ti anak na nga adda nakasapgit iti short na, kabayatan ti panagmaneho na, rason anawanan kontrol ti manibela, kanadungpar na dagiti tallo. Nagsagaba ti sugat dagiti duapay a biktima. Bigbigan met ti pulisya ti driver ti motorsiklo a child in conflict with the law. Iti sidong ti Republic Act 9344, exempted dagiti minority criminal liability. Per advice of our legal in the higher headquarters, the parents are liable under PD 603. I-comply mi dagiti requirements no dagiti the elements iti PD 603 nga apay nga pinalubusan dagiti the parents nga apay inalaw da nga nagmotor based on the investigation nga aramidan tayo, nga obraon tayo. Unati natin nagmaneho ti motorsiklo, saan na impagarup ang nagtuloy a rimwar ti anak na, iti baet ti panang paawid na kenkwana. Di na istrikto ma'am, na-istrikto ma'am nagitan ako, tahaan ko kayat nga mabalin nga adda mangyari kanya na ma'am, papanam na kong agawid kan. Kung nakanya na ma'am, mangitaak lang, tamok ma'am gamin adda ti barkada na jay kabay mi jay ma'am. Kung wala agawid kan to nga rodan na kung kunak ma'am, hindi ti anak ko, unmang ko na nang adda kano iti nangawis ma'am nga barkada na nga napan na inawis nga mapanda di borobor ma'am. Sino nagawis ma'am di barkada na? Uwin ma'am. Agkidkid daw ti dispensar iti pasamak.
dispensaran na kami manang agpapatang tayon to. Nya man ti mapagpatangan tayo to manang ket dispensaran na kami ket sapay ko matag kinawatan tayon to no. Nya man ti mapagpatangan tayo ta. Haangan ay gagaraman ng dispensaran na kami ket sapay ko matawawatan na kami. Hindi ko mapatakaran the law. They're more strict. Kasi 14 years old. No helmet, no license. Kasi di pala nga, they're not safe. So nga, mangiram-raman da. So parents should be aware. Di ka kasta, mga makontrol da dyan anak da. Kakaasi di jubing. Kaasin manang ko. You know? Nagbigat. So kumati wake up call. Wake up call ti Bukay and everywhere else. Papanunod lati no ko sano. Yung honestly kat ko. Kat ko tag-file tap no wake up call for everyone. Agtutuloy met ti palagip ti pulisya, seknan ti responsable a panagmaneho, ken kid daw dati kooperasyon ti naganak, tapno saanen a maulit ti kasping nga insidente. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.